Esiet sveicināti! 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 Šovā! Pacel mani augšu! Dažreiz esmu traks, vai ne mana mīncīt? Starp citu mani sauc Ekons Sniegbalts. Bet draugi mani sauc par akmeni. Daži cilvēki vienkārši nevar samierināties, ka netiek kadrā. Tāpēc tas jādara brutāli. Tas bija labais. Tā, kas notiek ar MTV? Kas? Ko? Tāda varētu būt jautājumi. Es domāju, par šī video klipa daudz cilvēku prasīs, kas notiek ar MTV. Skatāmies. MTV. Hello MTV! This is my crib. Welcome to the Pet Shop Boys Street, and I gonna show you my crib. This is my crib. Let's go in. How you see? This is my home. This is my kitchen. Here I eat chips and pumpkin, and I feel great. Oh, I want to show you. I'm pissing here. Throw this skirbas, and I like it. Come out. I show you something else. This is my playground. Here I play games. I'm gonna show you one game. I'm opening now. This is fucking fun! I will be back. Wait. Tas bija kaut kas. Jums vajag ļoti atsveicināties. Es jums varu ieteikt vienu lietu. Skatāmies. Aiziet. Pašam jārāda. Jā, bet pirms es dodos vēl kādu aizskadru. To uzzināsim. Starp citu, mani sauc Semjons, varbūt. Starp citu, mani sauc Semjons, varbūt, bet čālī. Starp citu, mani sauc Semjons. Tu esi atlaists. Un beigas.